Amen, amen. Avant de commencer, je dis encore merci au pasteur Kauko avec tous les pasteurs qui collaborent avec nous. Ennen kaikkea haluaisin sanoa kiitos teille ja kiitos myöskin pastori Kaukolle ja kaikille pastorille, joiden kanssa työtä teemme. Sans oublier les anciens des églises pour nous donner aussi l'opportunité d'être ici devant pour parler la parole de Dieu. Ja myös mä haluan kiittää meidän seurakunnan vanhemmistoa, jotka myöskin ylläpitää tämän kaikki. Être devant vous, ce n'est pas l'habitude, mais c'est la grâce que Dieu m'a accordée aussi aujourd'hui que je puisse parler de sa parole. Ja se on kunnia ja etuoikeus jakaa teidän kanssanne Jumalan sanaa, mitä tulee hänen armosta sitten minulle. C'est pourquoi je dis merci. Ja tämä on myöskin sanon kiitos. J'ai un message que Dieu m'a donné aujourd'hui qui parle, un thème qui parle que Dieu est fidèle dans toutes les saisons de la vie. Ja tämä viesti, mitä minulla on teille tänään, on se, että Jumala on uskollinen jokaisen elämän vaiheessa. Dieu est fidèle. Quand nous sommes présents, quand nous vivons, sache bien que Dieu est fidèle. Ja Jumala on uskollinen meidän jokaisessa hetkessä. Je vais vous parler une histoire que j'ai vécue en Afrique. Une petite histoire là qui marche ensemble avec mon thème d'aujourd'hui. Minä haluaisin kertoa teille pieni tarina, joka minä kuulin Afrikassa ja joka koskee hyvin tämä aihe. Vous savez, en Afrique, nous avons des saisons. Il y a saison de pluie et saison sèche. Ja meillä on Afrikassa eri vuoden vaiheita, niin kuin se on sadevaihe ja myös sitten kuiva vaihe. Vous savez, saison de pluie, c'est là que tout le monde sont contents parce qu'il y a la pluie, donc beaucoup de gens vont cultiver, il y a la joie, il y a le soleil, tout le monde est content parce que c'est la pluie. Ja sadevaiheessa kaikki iloitsee ja kaikki riemuitsee, koska on sade, mutta myös aurinkoa, on lämpöä, on elämää. Un jour, il y avait un vieux papa, il aimait toujours cultiver le champ pendant la saison des pluies. Quand il y a pendant la saison des pluies, il cultive des hectares, comment on appelle les hectares, de maïs et tout ça. Ja siellä on tämmöisen vanhempi mies, joka on koko hänen elämänsä viljellyt maata. Ja hänellä on tosi iso maatila, joka hän viljelee joka vuosi. Il est content parce qu'il va trouver de l'argent, il va faire des hectares de maïs. Hänellä on todella iso maatila maisista ja sitten hän on super iloinen, koska varmasti hänelle tulee paljon rahaa sitä viljelystä. Mais le temps où la saison sèche arrive, il commence maintenant à avoir des soucis par-ci par-là. Ja sitten ihmisiä alkaa tulemaan hänelle ja sanoa sille, että ootko varma tästä? Saison sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pluie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pluie. C'est-à-dire que les choses changent maintenant, ça change. Ja silloin kun tulee kuiva vaihe, ihmisiä tulee hänen luokseen ja sanoo hänelle, että etkö sua pelottaa, nyt ei ole sadetta. Un jour, un petit garçon, c'est pas, il lui parle, c'est son grand-père, il parle que, mais pourquoi tu es triste? C'est parce qu'il n'y a pas la pluie, parce que tu aimes cultiver. Il a dit que non, c'est normal. Il y a saison de pluie, il y a aussi la saison sèche. Ja vieläkin tämän vanhempi miehen viljelijän lastenlapsi tuli kertomaan, että etkö sinä olet surullinen, nyt ei ole vettä, on kuivaa ja tästä ei tule mitään. Ja hän sanoi, että en ole, olen iloinen, koska tiedän, että on nyt kuiva vaihe, mutta on tulossa myöskin se sadevaihe. C'est la même chose avec ici en Finlande. Les temps sont venus en Finlande. Il y a les temps là, il y a quoi, l'été, les gens sont contents. Moi je pensais que quand nous sommes en été, moi je voyais la fête. Chaque fois je voyais, c'est la fête vraiment. Ja tässäkin Suomessa meillä on vähän samankaltainen tilanne, että kun tulee kesä, niin kaikki ovat iloisia ja riemuitsee ja kaikki tekevät juhlat. Mais moi je pensais, vraiment en Finlande c'est bien. Mais arrivé un temps, j'ai remarqué encore le fait commence à tomber, ça commence à changer.
Je me posais des questions, et je vois maintenant, ça commence à être noir. C'est-à-dire la nuit prolongée. Posais beaucoup de questions. Et j'étais un peu triste. Ja kun minä tulin Suomeen, minä tulin kesällä ja se oli riemu ja mahtava. Ja mä tunsin sitten se ilo, että kaikki on mahtava täällä Suomessa. Mutta sitten vuosivaihe alkoi muuttua ja tulee enemmän ja enemmän vettä ja kaikki muuttui pimeäksi. Ja monellekin tuli tämmöinen suru sisällä ja mä olin miettimässä, mulla oli paljon kysymyksiä. Mitä täällä tapahtuu? J'avais un ami, bon, je le vois, il est ici, aujourd'hui il n'est pas là. Il me parlait toujours, c'était finlandais, il m'encourageait toujours. Parce qu'il était près de moi, il m'encourageait, il venait à la maison me visiter. Mais il m'encourageait, non, c'est ça la vie, et ça change. Aujourd'hui c'est l'été, maintenant ça va changer, ça sera le piméa. Et puis ça change, c'est comme ça la vie. Ja mulla oli tämä somalainen ystävä, joka ei ole enää täällä. Mutta hän sanoi mulle, että älä murehti, se on normaali, nyt on aika olla iloinen, on kesä, mutta sitten se muuttuu ja tulee pimeää. Mutta ei se haittaa, tämä on se elämän vaihe. Vous voyez par exemple à ce temps ici, maintenant, nous attendons que les noirs vont venir maintenant. Ça doit être prolongé. C'est ça la vie. Ja noin se on se elämä. Joskus pimeys kestää pitkään, joskus päivä on lyhyt. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais parler que Dieu est fidèle dans toute saison que nous rencontrons dans notre vie. Ja tämä on se syy, miksi mä haluaisin kertoa teille, että Jumala on uskollinen riippumatta mikä vuoden vaihe on. Quand nous sommes à l'été, il est toujours avec nous. Nous venons maintenant à Talvi, il est toujours avec nous. Jos se kausi on kesä, niin Jumala on uskollinen. Ja jos se kausi on talvi, niin Jumala on uskollinen. C'est pourquoi ici il y a 4 saisons. Chaque saison vraiment, Dieu accompagne ça. C'est ça la vie. Ja se, mitä on tärkeää, on, että Jumala kävelee meidän rinnalla. C'est pourquoi je voulais parler, accompagné avec un verset. Nous allons lire Lamentation 3. Minä haluaisin lukea teille valituslasku Lamentation 3. 3 ja 22 à 23. ensimmäinen jae. On va lire. Joo. Eli tämä on valitusviireet, 3 ja jaet 22-23. Herran armoa on, ettemme ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Herran armo ja hänen laupeutensa ei ole loppunut. Alors, ça nous permet chaque jour quand nous vivons, sa bonté, Dieu est en train de renouveler sa bonté chaque jour. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Joka päivä, joka aamu hänen laupeutensa on uusi. Hän on hyvä meille joka päivä. Si nous dormons, on se réveille le matin, il renouvelle sa bonté. Silloin kun me nukumme ja kun me heräämme aamulla, Jumalan armo on uudistunut. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Ja se kertoo meille, että Jumala on Vous uskollinen. savez, quand nous vivons aujourd'hui, nous sachions que Dieu est fidèle. Il permet chaque chose à son temps. Ja joka päivä, kun me elämme, on hyvä muistaa, että Jumala on uskollinen ja meillä on jokaiselle päivälle sen päivän haasteita. Quand j'avais commencé avec des saisons pour t'expliquer avec une petite histoire, c'est pour t'amener, te dire que Dieu est fidèle chaque jour de notre vie. Ja minä kerroin tämän tarinan tästä viljelystä, koska minä haluaisin kertoa, että Jumala on uskollinen meidän kanssamme joka päivä, jokainen kausi meidän elämässä. Peu importe de la saison, c'est la vie. Se kausi ei ole tärkeää, se on elämää. La joie, les épreuves, chaque jour dans notre vie, c'est ça la vie que Dieu accompagne ça. Meillä on elämässämme ilohetkiä, mutta meillä on elämässämme myöskin suruhetkiä. Même si quand nous nous trouvons, nous sommes faibles, on se retrouve, tu es malade, tu te retrouves, tu as des problèmes. C'est ça la vie. Il faut toujours remercier Dieu. Parce que toutes ces choses-là, ça marche ensemble avec Dieu lui-même.
Silloin kun me olemme heikkoja, silloin kun me olemme sairaana, silloin kun ei mitään mene niin kuin me haluaisimme, kuitenkin voimme kiittää Jumalaa, että hän on uskollinen. Vous savez, Dieu, il nous aime. Chaque fois, il renouvelle le souffle de vie dans nous. C'est-à-dire qu'il nous aime. Jumala rakastaa meitä. Hän antoi meille tämmöisen elämän henkäys, ja se on rakkauden teko. C'est la bénédiction que Dieu nous donne chaque jour, le souffle de la vie. C'est la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Se on iso siunaus, että me hengitämme joka päivä. Quand nous lisons maintenant dans Ecclésiaste 3:1, vous allez comprendre une chose aussi. Voimme lukea Saarnaajalta 3:1. Jeesus, kaikilla on määräaika, jokaisella asialla on aikansa taivaan alla. C'est-à-dire il y a un temps pour toutes choses dans notre vie. On aika kaikille meidän elämässä. Dieu est bon. C'est-à-dire que quand aujourd'hui nous sommes ici à l'église, après cette église, nous serons à la maison. C'est ça. Aamulla olimme kotona ja nyt olemme täällä. Ja sitten tämän jälkeen todennäköisesti me menemme takaisin kotiin. C'est-à-dire que demain, il y aura des autres aux études, au travail. Tout ça, c'est ça la vie. Donc, c'est-à-dire que Dieu a bien planifié les choses. Meillä on ehkä opinnot tai sitten työelämä. Se on meidän elämä. Mitä haluan sanoa on se, että Jumala on uskollinen meille kaikissa asioissa. C'est-à-dire que la vie que nous menons ici a des saisons. A des saisons de chaque chose. Ja meillä on kaudet meidän elämässämme. Il y a le temps des réussites, il y a aussi le temps des échecs. C'est ça la vie. Ja meillä on aika kylvämään ja meillä on myöskin aika keräämään. Il y a le temps de rire et le temps de pleurer, c'est ça la vie. Ja meillä on aika nauramaan ja meillä on aika myöskin itkemään. Et Tämä on elämä. il n'y a pas à condamner Dieu parce que c'est Dieu lui-même. Il a planifié ces choses à son temps. Ja Jumala on sama. Ja Jumala pysyy. Mais il y aura d'autres personnes, quand elles traversent ces choses ici, commencent à lamenter. Pourquoi être comme ça? Non, non, non. C'est ça la vie. Un homme, si tu es dans la vie, il faut accepter toutes choses. Ihminen ehkä taipuu negatiiviseen asenteeseen hänen elämään ja hänen arkielämälle. Hän kysyy, että miksi tätä ja miksi sitä ja miksi ei ole tätä. Ja ei tyyty millään. Mutta elämä on Jumalan lahja. Il y a le temps de perdre, il y a aussi le temps de gagner, c'est ça. Ja on aika, kun häviämme, ja on aika, kun voitto on meidän. Il faut accepter, c'est ça la vie. Ja se on hyvä hyväksyä siitä, että elämä on. C'est pourquoi je t'avais parlé de la saison. Ja siksi minä puhun tästä kaudesta. Dans toute saison, Dieu est fidèle. Jokaisessa kaudessa Jumala on uskollinen. Dieu nous accompagne à toutes choses. Ja hän kävelee meidän rinnallamme jokaisessa asiassa. Je vais terminer tout de suite là. Nous allons lire en Hébreu 13:8. Minulla on vielä yksi raamattupaikka. Hébreux. Hebrealaiskirje 13:8. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja Il ne change iankaikkisesti. jamais. Dieu ne change pas. Jumala ei muutu. C'est pourquoi il nous aime. Dieu ne change pas. Ce qu'il a déjà écrit est déjà écrit. Hän rakastaa meitä. Ja siksi meillä on tämä kirjoitus tässä, että hän ei muutu. Les saisons peuvent changer. Par exemple, aujourd'hui, nous étions en l'été. Maintenant, c'est le talvi. Non, les saisons changent, mais Dieu est toujours le même. Ja vaikka tuntuu surulliselta, että joo, kesä on ohi ja talvi on tulossa, Jeesus Kristus ei muutu. Parce que Dieu, il reste toujours Dieu. Alors, il a planifié toutes choses. Tant que nous sommes sur la terre, il a planifié ces choses. Il faut accepter. Jumala on suunniteltu kaikkia. Ja se on hyvä, jos meidän asenne on se, että hyväksymme sitä. Mais ce qu'il nous rassure, c'est la paix. Il nous donne la paix. Quand nous sommes ici, Dieu nous donne la paix. C'est l'assurance de Dieu lui-même. Ja mitä varmuus meillä on Jumalassa, kun hän on lahjoittanut meille rauhaa.
Et puis sa fidélité ne dépend pas de ce que nous voyons, ce que nous attendons, mais ça dépend de lui-même. Il est fidèle. Dieu reste fidèle. Ja Jumala on uskollinen ja hänen uskollisuudesta syntyy sitten kaikki hyvä. C'est pourquoi je voulais te dire aujourd'hui en tant que sœur et frère, sache bien que toute saison dépend de Dieu lui-même. Ja noin saamme tietää, että jokainen kausi meidän elämässä riippuu Jumalasta. Je t'avais parlé qu'en Afrique, il y a des saisons. Il y a saison de pluie et saison sèche. C'est ça l'Afrique. Ja meillä on Afrikassa 2 kaudet, kuivakausi ja sitten sadekausi. Mais aujourd'hui en Finlande, nous avons 4 saisons. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver, c'est ça la vie. Ja tässä Suomessa meillä on kuitenkin enemmän kausia. Meillä on kevät ja meillä on kesä ja meillä on syksy ja talvi. On ne peut pas vraiment s'inquiéter de rien. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la vie. C'est pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, il faut s'adapter toujours en Jésus-Christ. Ja samalla tavalla kun me olemme nyt jo integroitunut tähän, että on 4 kautta täällä Suomessa, niin me jokainen voimme myöskin integroida tähän Jumalan tahtoon, kun hän tarjoaa meille erilaiset kaudet meidän elämässä. Et une chose que je vais te parler aujourd'hui, restons fidèles à Jésus-Christ. Faisons l'œuvre de Dieu avec amour. Aimez-nous les uns les autres, c'est ça. Ja se viesti, mitä minulla on teille, on tämä. Pysykää Herrassa uskollisesti. Hän on uskollinen teille. Rakastakaa toinen toisia ja tehkää ahkerasti Jumalalle työtä. Quand nous sommes dans la joie, il y a beaucoup de gens qui rient, nous sommes en joie. Nous fêtons, c'est comme ça Dieu est là. Nous fêtons, il est là toujours. Silloin kun on juhlaa, silloin kun syömme yhdessä ja silloin kun nauramme ja tanssimme, Jumala on siellä paikalla. Si y a la mort, nous pleurons avec ceux qui pleurent, donc Dieu est toujours là. C'est ça la vie. Ja sinä päivänä kun on itku, Jumala on myöskin siellä. C'est pourquoi chaque jour nous vivons, chaque jour nous évoluons. Aime ce qui vient dans ta vie, il faut toujours accepter et glorifier le Seigneur, c'est ça la vie. Ja meidän rooli on hyväksyä Jumalan suunnitelma hyvällä asennella. Il est fidèle dans des épreuves, il est fidèle dans la joie, il est fidèle dans toutes choses, il est là. Hän on uskollinen silloin kun meillä on koetuksia, hän on uskollinen silloin kun kaikki menee hyvin. Même dans l'avenir de nos enfants qui grandissent, il sera toujours là parce qu'il est Dieu. Ja myös tulevaisuudessa, kun me näemme meidän lapset kasvamassa ja kypsymässä, niin Jumala on myös uskollinen. Moi, chaque fois, je dis que les enfants ce sont des bénédictions venant de l'Éternel. Dieu, il est là, il aime les enfants. Jésus-Christ parlait, amenez les enfants chez moi. Minä uskon, että jokainen lapsi on lahja Jumalasta. Se on siunaus Jumalasta meidän elämälle. Ja minä muistan, mitä Jeesus sanoi, että antakaa lapsia tulla minun luokse. Dieu est là pour accomplir sa promesse. Là Dieu est là pour accomplir sa promesse. Il ne change pas. Il n'est pas comme un homme. L'homme a parlé ce matin, mais le soir il change la vie. Ja Jumala ei muutu. Jumala on luvannut jotain, niin hän tulee toteuttamaan sitä. Jumala ei ole kuin ihminen, joka lupaa jotain aamulla ja sitten illalla on muuttunut hänen mieltä. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, confions-nous à Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus-Christ. Moi, je vais me confier à Jésus-Christ. Tout le monde, confions-nous à Jésus-Christ. Siksi mä haluan rohkaista sinut, luota Jeesus Kristus. Luota Jeesus Kristus. Jos kaikki luotaisi Jeesus Kristus. Aie confiance en Jésus-Christ. Aie confiance en Jésus-Christ, parce qu'il ne doit pas te décevoir. Ja aseta sinun luottamusta sinun rauhaan Jeesuksessa Kristuksessa. Que Dieu bénisse sa parole d'aujourd'hui. Amen. Mutta olkoon te siunattu Jeesuksessa Kristuksessa. Nous allons prier. Me voimme rukoilla. Moi, je vais prier en français. Pasteur va prier, parler en finnois pour que tout le monde comprenne le message. Rukous on ranskaksi ja sitten mä tulkan suomeksi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Kiitos Herra Jeesus Kristus tästä päivästä. De me donner cette opportunité de parler à ta biblique aujourd'hui.
Thank you that, kiitos Herra, että sinä annoit minulle tämä mahdollisuus puhua sinun kanssasi tänään. Ce n'était pas de ma force, c'est la grâce que tu m'as accordée ce matin pour que je puisse transmettre le message que tu as mis dans moi. Se ei ole Herra minun voimani, mutta se on se viesti, joka sinä olet antanut Herra minun sydämelleni. Moi, j'ai terminé mon travail de ce matin. Minä olen tehnyt mun tehtävän tänä aamuna. Alors, ta parole puisse maintenant cultiver le cœur des gens. Minä pyydän Herra, että tämä sana olisi kylvetty hyvässä maassa. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Sinun nimessäsi Jeesus Kristus. Amen.